Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fayad Shah Al-Asi. Saya kelas 1 SD Fatih Bilingual School. Saya akan membacakan doa niat berpuasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Selamat berpuasa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.